Yeah, my dog. It's recording, ne? Yeah, it's on. We're on. Okay. The show is rolling, baby. The show is rolling. Can't you just cut it, man? Siyacama kusha. Kancane nje. Siyaphila empilweni emoyeni madoda. Yeah, kancane nje. Sibiza ugogo, sibiza omkhulu. Hey! Siqala lenkubo. Ngobana. Ngobana babiza. Abantu bakuthi mfondini. Yo! Ane Mshayiwezitha manje. Yeah, we are here. Empilweni. Emoyeni empilweni. Hey, Ekela. you know, I can call it bully some road. I can bully some road. Abantu bakho. Uthi bawubulisa inyanga. Yeah, dokotela. Oh, uthi ya xolo. Ayi ngiyabhetha lo. Ngiyedrinkiselayo. Yeah. Udokotela lona wesintu, ugqirha lesintu, ugqirha lomphakathi, ugqirha labantu. Ya, ngiyabulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo. Yebo. Nibukeleni kuzo. Jikelele Afrika yonke kusizwe sonke ngiyabulisa dokotela Mshayiwezitha. Udokotela lona wesintu, ugqirha lesintu mfundini. Mshayiwezitha. Hayi. Yeah. We're here. Sebo. Maroda. Dala ninipropose ukuthi hey angishoot. Ah, tethi nyanke gas tethi lolo team. Yeah. No shabulela top shy, shabulela shy. Yeah, congratulations mkhulu. Yeah. Ekugqibeni lute wafika khulu, you know. Yeah. Dala sifuna ba olwazi unalo noma nisherishe. Nesizwe sonke somuntu omnyama. I think lonto silapho. Lonto silapho mkhulu. So siyabongela kakhulu. Kada manje kodwa le. Okay. Ukuqhela kuzo. Yeah. Yazo phela khona kuchannel yakho bla. Kwenze njani? Hey. Khona umngane wami nothi udokotela. What the hell am I saying? Yeah. Anyways, Ketalam, for your papa. Congratulations. Thank you. Joy si chop umhlo wami. Yes. Yeah, it's not anonymous, Yes. Yeah, we remain anonymous. But friends to care. Yeah. Friends to care. Yeah. And then it's quite it's a privilege and an honor. Yeah. Ngoba sikwazi uba part of your ngoba ukunyanga noba ubugqirha noba uba lichwele and so forth. Singabantu mhlekazi. We need siphile njengabantu. Sibe nabahlobo. Asokwazi uhamba nabo. Sibheke etamini nabo. Sibheke elwandle nabo. Egqibela singabantu. So umngane nami. Leleke ijike. Ngoba ngithi ndiyinyakwa ndiligqile. So ezonto kumele nje sizibeke ecaleni azisebenzi. Azisebenzi because siphila nabantu. Kehle lami. Ngomso ngihlelwa ingcaki emngane nami ndisekhaya konyandikho ekhaya. Ngeke ndikufonele. Emngane nami kofika endlini ujonga ukuthi kwenzakala ntoni endlini yami. Ngoba mina ndikho. So manje nginamngane. Alo angicimba into kehle ifana nalanto ukuyo pha xa usithiwa xa utshatile. Kuthiwe ungachomani nabantu abangatshatanga mhlawumbe thing mhlawumbe ngicela nale Isebenza kanjalo. isenza kanjalo xa bayonyaki usuchomana nenyaki usuchomana nenyaki mhlawumbe hey andiyasa kuphazamisa endleleni bona ikhehle lawo andaba na bona mina ukuthi umngane wakho kuna ama privileges nje wathola ayeke wathola Sazi mhlambi nawo umhlophe ndoda. hayo Mhlambi ukasabeli. yini le yitolonto anyways ketla sifika nini siphi sisi channel ya Mshayiwezitha. That's the channel. Sure ketla sure
Jobla, yeah, excited. Okay. Anyway, Baba says a po. Yeah, this is our job. Yeah. Yes. If you business set up your. Yeah. We are going there. Yeah. Hi. Baga te inyange tele no po. Hayi. Kanam. Sizobeka amabali. Yeah. Kodwa ke elamlithi kukhungothwe ehambayo. Yeah. Emileyo iyachanyelwa. Okay. Yeah. So endiyenzayo Yeah. ungenza right ungumuntu mnganami. Yeah. Abantu bazofumana into othetha. True. Ungenza kakubi still abantu bazofumana into othetha. True. Kodwa okubalulekile mnganami ngicela ukuthi as long ungahlukumezi into. Yeah. Kwinto oyenzayo. Yeah. Then that is perfect. Yeah. And to add on what you are saying, and about the one now, the way you're going about, exactly about this point you're talking about. Where there's this thing you're trying to share 18. There's a guy up here, I'm on a floor. The chap, he could be donkey. Okay. J Pes gold donkey. Oh no, ihambe ecam kwedonki qala. Ihamba nenkosikazi yayo. Ihamba nenkosikazi yayo. Abantu bayibukele. Bathi hey, hayi muncu nje idom, what a foolish man. Ungahamba njani ecam kwedonki. Kodwa idonki liyakhwelwa. Uyabo? Hayi, ingwenye imamele qala aba batshoyo. I think ukhwele yona qala. Okay. Ilisephezulu kwalo. Uthi look at this foolish man. Ikhwele donkini kodwa inkosikazi yaba ngenyawo ecaleni. Always ifana into othe. Yenza njani? Ihlike kuphinde ukhwele inkosikazi. Xa uqhuba inkosikazi kodwa wajoyisa isimumu sendoda. Ihamba ecaleni kwedonki uhamba umfazi. Wathi uthe nje abakhona boyi2 into ababebonaphi lena liyasinda idonki. Like people always talk. Whether ukhwele idonki whether ecaleni yafana nje. Yafana. No, Katalam, siyakubongela kahle siyakubongela. So this is your first episode? Yeah, this is my first episode. Yeah. Yeah, ngiyaqala uvela kumedia mnganami. Yeah. Ever since ndakwamkela into yokunyanga noma yobugqirha besintu nokunceda abantu. Yeah, I'm a first time. Yeah. It's my first time mnganami. I'll never be ku media. Yeah. Siyakwamkela. Yeah, ungena. Welcome. Yeah. Singekaveli thi. Yeah. And like I think I've seen you once. I think I've seen a video of you once. One or two. Okay. One or two. I think ngoko waku kubani uDr 2+2. I've seen that too. Yabona lapho ngifuna ungena khehlela ngoba kehle. Kusube kakhulu. Xa sithetha ngo2+2 sithetha ngenkunzi. Doctor wo doctor. Yeah, sithetha ngedoctor. Shout out to 2+2 Maroda. Yeah. Shout out Dr. Yeah. We love you 2+2. Yebo kunjalo. Salute. Yeah, indoda amadoda leyo. Abantu abaninzi I'm sure banibone khona. Yeah, bangibone khona andi page lakhe 2+2 Real TV. Yes, ndivela khona ndikwamhlabuyalengana. Sure. Yeah. KZN. Phansi kwindawo yaseJozini. Ethwana yathakatha. Ay nganabo. Yabona le nto ngifuna usiqa. Le yakuthakatha. Siyeke la. Uyazi ukuthakatha. Asingangeni kahle. Asiyeke kahle. Sabuya sikhulume ngayo. And like mna kahle la namhlanje into engibona sicole ngayo. Okay. Endiyaphapha man. Dimenyiwe kodwa khuluma kakhulu. Hayi khuleka ngomkanami. Khuleka. Siyaxoxa ndoda amadoda. Hayi shabo. Yeah, siyaxoxa nje khululeka. Siyabonga. Vele nababukeli bazayazi ba yona lami ngani wakho uphaphayo. Yeah, nguluphaphaya. Enhleke hlami ndifuna ubuza. Eyona nto umna ndiyakwazi mna. For the sake of the viewers.
especially that episode yokuqala kweyesibini yesithathu sasithethe ke zethu izinto sihambe kube yiwili okay umshayizitha ngubani umshayizitha ligama lakho lokuzalwa okay ubani ugqina sithi Mshayiwezitha dokotela yini le mara limnandi though limnandi ke you know mnganam Mshayiwezitha ligama lokunyanga okay ligama lokunyanga ngendlela yoba artist umzekelo artist uba negama le stage umzekelo kuthiwa uNqueries isho you know ligama le stage elo as an artist now igama elithi Mshayiwezitha ligama lokunyanga okay yes enganginikwa ngudokotela wami lo sigqibo uthi shout out kuye u2+2 kwamhlaba iyalingana wanginike kodwa lona igama lami straight lokuzalwa ngingosibiwe Jaza sibongo ngusikhali nguJojo ngutiyeka uphizana ngutsolobelo qoqa sithi camafondini engangene nje kuthi kungene lenyanga yeshayitani yama ekhaya samkhulu wami lo so ndikhulele eqonce ndizalelwe ndikhulele eqonce ndazalwa dadeske ndalityenyana ndifunde khona yonke into yami ngekhona entabeni ngile zonke into zakwaXhosa ngizenzele mfondini so ungumXhosa ke andivalwanga uzikhali uJojo amaqoqa mfondini alright uzalwa mama ke ngizolwa umamcirha untshonto uqhanqolo unyembezana mhlawumbe ndofundile saba lo ntombi pha phesa kwexesi pha phesa kwexesi mfondile nice kethelwa nice make the crisp abanye but make the crisp phanga isedikeni nje ngasedikeni futshane nedike futshane nedike I think it's 10-20 k's away from Alice yes 10-20 k's away from Alice Alice yes oh nice kethelwa xa si Alice uqitha khona I see ngifuna uze mkhulu mina singahambanga kakhulu nenjongo yawo le channel yini umbono wala le channel mkhulu ngifuna uze man for iseke yababukeli ayithita lo mfu wayiyathe enzonzobilini ngifuna uzenze enzonzobilini mkhulu you know mngani wami okay ajo TV ngoba ibibuzo kuyanyanzeleka mngani wami sometimes xa kubuza izinto ezithanda ukujula noma ezithanda uba deep kuyanyanzeleka ukuba utshintshe i-character uzame ucacisa kangangoko unako uzame udeliver kangangoko umuntu azakwazi umamela ngako back to i-question kamngani wami injongo yami mngani wami ukuvuselela ukuvuselela ulutsha ukuvuselela abazali ukuvuselela abahlali ukuvuselela all the communities around the Africa that singabantu besintu singabantu zinsikelele zokwaXhosa as Africa indalo ukuthi ibi-prophet indalo ukuthi ya-prophet as Africans okay injongo yami kubabuyisela abantu esintwini ukuphendula izinto abantu abaxakene nazo sort of amaphupho or amathongo kumahluko phakathi kwephupho nethongo iphupha into nje ithongo mean real thing kodwa sizoya ezba siqhubeka kodwa iyona njongo ukuvuselela ukuthi ezi zinto zikhona ziyaphila xa ungazazi buza
so that thina baziyo ngehlobo sazi ngalo sikutyebisele awanele kuyanela uve onendlebe zokuva ave unengqondo yobamba abamba gcine so injongo yami because sibaningi silulutsha zamane ndibheka kulutsha kakhulu because ezi zinto singqala kuthi lutsha uyabona not ezathi uba xa ungumuntu unesiphiwo noma one calling awungenzanga baba mdala. Look at me. I'm very young. Ncinci kakhulu including my age. Kodwa esiphiwo ndinaso ndasamkela futhi asitshintshanga lifestyle yami. I remain to myself. I remain to siviwe jaza umqoqo. Yabona. To answer your question, and Kehla, just to add on what you're saying, the idea of opening the channel. You know what? This is a great idea, a brilliant idea. I feel like we need a platform where singabuza. Uyabo sibe nabo mhlawumbe ukucaciselwa nje siphinde siqonda lapho singaqondi khona uyabo sifunde and so forth simply because we have a lot of questions. There are a lot of debates that are happening around the world, or rather let me speak in our country or in South Africa. Uyabo there are a lot of debates that we are having as youth in our communities, at homes and so forth. Many questions. We are having a lot of experiences singabantu ezahlukileyo and we are like yintoni le kwenzeka ntoni I can't make sense of this uyabo athi omnye umuntu umzekelo ndenza umzekelo umuntu ndiyahlupheka ndizalele kule nhlupheko kumele kunje and then we want to ask you ke ngobana is that really the case bekumela ndikule meko nyani what's causing le meko mhlawumbi akwazi ukwenza umzekelo ophucukileyo bona nje umzekelo athumntu yeke athumntu okay nansi the most popular one yobana jeno singahambele kahle nje ngamanyange okanye ngamawenu aqumbele or whatever athi omnye umuntu mhlambi it does not make sense though ndiqunjelwa entweni ndenze ntoni xa bekutheni you understand and I feel like we need clarity on those kind of ideas as well ubana zikhiphani kahle abanye abantu mhlambi they are going through spiritual experiences that they can't even make sense of uyabo mhlawumbe umuntu angavela kuMshayiwezitha athi hey Mshayi ngicela ucacisele man ndiphuphe okanye ndive okanye ndibone into ethile omnye utamxele nenyosi abendlini akayazi bazithetha ukuthini omnye uvuka kukufudo eyadini akayazi kwenza kantoni and I just feel like a platform like this one where we are even uncensored, by the way, you know, no one's censoring us, we talk about whatever, we ask whatever. I feel like it's a great idea, Ketelam. Yeah. I appreciate it, brother. Okubani pushiri ngivule le channel ka YouTube so that sizofumana mhlambi impendulo ekudala sizinida you know enyanisweni epheleleyo uyabona ihlwele let's put that way ihlwele noma amanyange asozabulala amanyanga awabulala amanyanga awabulali mhlekazi amanyange awahluphekisi yes le masicacisele ndivele ithi cha yobani amanyanga awabulali awahluphekisi futhi kwenzeka ntoni kahle ndolenzekayo yes nandla ngothi ke mngani wami ukhona umuntu wakhe wafika pha kum pha endumbeni
ngengxaki yabona Yeah. efuna iway forward ukuthi funa enze njani imeko lodlobo imbi inje but xa hamba ezama ukuqonda ukhalwa ngamanyanga ukhala ngehlelo Sure. but yena uguqele emva now bathetha ngokuthisa impepho kuba athisa impepho aphahle bona ukuphahla ukuthisa impepho bona amakhandlela Okay. yeah ndithi kuye mhlobo wami ukuthisa impepho ayikokuba Okay. ukuthisa impepho ayikokuba awujule mkhulu ukuthisa impepho ungayithisa ingxowa yempepho iphele but ungenzeki mix kungenzeka forward but remain usafarisha remain ukhala remain uhlupheka ulala ungatyanga ube uthisa impepho ngithi ingxowa thisa impepho iphele awujule mntu omkhulu yeah so engikufuneka sikwazi uzicacisa yeah ukuthi ingxaki indawo kahle yeah akho mzali unomnqwenelela umntana wakhe ububi noba ubumnyama noba uhlupheke calm down amanyange ngabazali bethu yeah ihlwele ngabazali bethu and mandicacise mhlobo wami into ethi ungaya kwezinyayo uthethe ngendlela ofuna uthetha ngayo nangendlela ofilisha ngayo ikufunisha ukuthi ayikho ke le ayikho andiyamkeli nayikho umzali wakho ngumzali wakho wena uba nepicture uba uthetha nomzali wakho makes sense yayiyo makes sense now uzakwazi ke ngoku-express ifeeling yakho xa une-picture yomzali wakho you can go uyalila kumzali wakho okay andifuni ndiyafuna uku-engage apho ne cha andifuni simuve kakhulu andifuni simuve kakhulu mna mesafuna ukwazi wena ndiselapho ne ndiyafuna ubuyela apho because ubusulungu uzikhali ungumXhosa mara nako sikhala ngokhehle nako sikhala ngomshayiwezitha yini lezo nawe nje ndokumamela uthetha nje abantu nje ndokumamela nje ndiyakwazi ukukhuluma kokho uhlala nami hey ngihlala nawe mina kwazi kahle uyaXhosa ngenye imini yakhuluma uthetha isiZulu kwenze njani yes ndivile usiviwe yes Mshayiwezitha uchilo wenza umzekelo futhi stage name and what not but ufika njani Mshayiwezitha so ukhuluma nokukhuluma nje kodwa unguzikhanya kwenze njani hayi oJojo bakhuluma endibaziyo hayi nyanisile mnganami inkosi ngobuza womnganami nyanisile lapha you know ngizokwenza umzekelo ngokubaleka yabona ukubaleka when it comes nifika kwindima kuthiwa nibaleka 100 meters manibaleka 100 meters wonke umuntu unelane yakhe 100 meters or 200 meters xhomeke ukuthi which distance niyibalekayo wonke umuntu phaa uzafuma seke ukwiline yakhe yes ubaleka kwiline yakhe once wena uphumela to the line yam you're disqualified once nje waqala waphumela kweyam line you're disqualified so is okay so yeah apho ndiyakhona mnganami mna ngithwasile kehla lami ngithwasa ngendlela yasekhaya ngendlela yobuqoqwa ngendlela yakwaXhosa like ukuthwasa uqaba ubheke ephehlweni
nazitya inkomo zasekhaya ezifutshane mina ngibhokhwe. Okay. Yes, ndeyoqabela kwinkomo enkulu. Ngithetha kapho ngenkomo like buqubayo straight. Okay. Yes. Yeah, ndagoduswa. Ndanejoba, ndanomthika. Yeah, ndabhiqifele lenkomo. Yeah. Yonke loo nto ndiyenzile. Now esiba ndisitsho kwenzeka izinto mnganami. Le ndlela inobulula bukhona futhi nobubi. Okay. Yes. Ikhona ubuhle bukhona ububi kule ndlela yobugqirha besintu okanye ukunyanga kwesintu. Xhomekeke indlela oyibeka ngayo kodwa ke into yenye. Yes. Kune story nje engizosishare kodwa esi reality. Okay. Yes. Yeah, kwagula usista wami. Engiveni ukuthi ndiyamkele lento yonke. Okay. Yeah. Uyamkele ngesixhosa. Ndiyamkele ngesixhosa, yes. Ndiyamkele ngesixhosa ndathwasa. Okay. Ndabheka ephehlweni, meaning imfundisweni zendlela yesini ngoba kunemfundiso ezikhona phakathi nendawo. Yes. Yeah, kwagula usisi wami. After kanye ndigqibezela. Wakugula ngale ndlela yoba hayi asakwazi ukunceda. Hayi ndoda amadoda asakwazi ukunceda. Yeah, ndeyihamba Eastern Cape. Hayi ngiyahamba ngekhehla lami ngincediswa ngosibali bami ke. Yeah, vele nami ngikho ndedwa. Yes, bancedisa siyamzisa kwami ukuthi hey kwenze njani. But zange sikwazi umhlangula umphefumulo wami. But esike wasulela. Yeah, kulonto leyo ngiliqhika tatayi. Jo. Diphelele. Nawo ukwazi umnyanga. Ngithetha inyani elubala. Jo. Yeah, ngithetha inyani elubala. Zange ngikwazi. Nganami zange ngikwazi ngatsho ngancane. Jo. Futhi ngiyibona lena ukuthi hayi ingapha kwamandla le. Yeah, avele siphume nje enyanisweni ndoda amadoda. Zange ngayibona nje ukuthi le Ngaye ingapha kwamandla. So I need to bake ngiye kwabanye abantu. Yeah. Yes. And then sazulu Eastern Cape zange sifumane incedo wadeska kwasolela. Yeah. So yahlala lo nto kumu isisinqala. Ba hey how come thithi ngibadilibhike lipheleleyo? Kwenzeka into enje ekhaya. 2 lo muntu andikwazanga ngamhlangula. Kodwa imiphefumulo eminye ngiyakwazi uhlangula efika la ekhaya. Hayi le nto iyangixaka. Yengeza le nto iyangixaka. Le nto iyagqitha mnganami. Ayaphelela lapha. Iyagqitha yangena kusisi wami. Omncane kunalo uhambe le emhlabeni. Naye phansi phezulu Eastern Cape. Hayi. Naye ubanjwe la ndi1 same story, same symptoms. Yeah. Hloko sisusu angena ukuthi. Ayingenile iyabuya. Sure. Qoqe toilet right and left. Kodwa kungena ukuthi. Yandiwe? Yeah. Yandiwe? Okay. Hey. Kunyanzeleka mas Asithupa. Mkhulu. Yeah, kwanyanzeleka asicande induli namathafa mfondini. Yeah. Induli ezinamagama. Nentaba ezinamagama mfondini. Sure. Yeah. So we went to Mhlabi yalingana. KZN. Sure. Okay. Yeah, it's whereby ukudibana kwami ke no 2+2. Yamake khela. Ijikeleze Eastern Cape yonke. Hayi sijikelezile mngana. Nagqiba. Sagqiba. Ngoku nako nikhombisa le eKZN. eDurban. Ukhondo erecommendayo kuna nye nizicingele nje ba hey masike siye ba la ndawo. Yeah. Umhlabe ngilingana I think siyamazi sisonke. Emhlabe lingana ke simazi ngenye thina maxhosa. Zikhonze. Yeah, so saya emhlabe ngana vele siqonda ba. Yeah. We are going to another place.
Yeah. And sive ngendlela yoba Yeah. ayoyikeka fa. Yeah. Yeah. So, but the second asina plan. We don't have choice. Masiye ngomhlabela lengane. Yeah. Yeah. Sabuzisa pha. Yeah. Yeah. Luckily, zange silahleke. Sabuzisa kufutshane. Yeah. Yeah, sabe sikhona uba no. Ukhona umuntu wapha. Yeah. Yeah, esicinga uba angayisolva le ngxaki. Yeah. Yeah, ninayo. Yeah. Now went to Mshayiwezitha lengane went to go to 2+2. Okay. It's my first time to see 2+2. Sure. Yeah, it's my first time to see. Hey, young man. Sure. Young man. Yeah. Yeah, a young man like me. A young man like you, that's what I was Like me, bro. Ngingasuka ngahamba. Ngizonga ngami. Yeah. Hayi ngandiva kahle ihlale kumsha. Kodwa ke, okay. Hey, went to Mshayiwezitha lengane 2+2. Hey. Okay, yeah, just today welcome us very well, bro. Yeah. Yeah, waqalisa wa-attenda. Okay. System ngoba zange sifune asuse left and right. Okay. Zange sifune nenhlolo kuye. Yeah. Yeah, zange sifune kwaxolo. Yeah, saya just straight to the point. Yeah. Yeah, mkhulu sicela usincede. Nani problem. Sicela nje uphumise lo mqadi. You don't want anything eningi. Sesihambe enough. And lo mbiyafa nawe uyambona. So asifuni nje uba usisise lena. Sicela nje uye pointing. Yeah. Uzokwazi ukunceda lo muntu abanye awuzokwazi. Siqhubeke phambili. Yeah, sase sikhubekile kakhulu mkhulu. Sase sikhubeke ngalendlela yoba sasingame anything ukuthi singayenza. As long lo muntu ezonceda. Because lento siyibonile ngaphambili mnganami. Ngoku iyaphindela lena. Vele ayihlali kahle. Yeah. Okay. 2 dine status. Diliqhela. Yawa. Ngoku status esikum. Diliqhela. Awukami nokwazi uncede abantu baku. Yeah. So vele engahlali nje kakuhle kumnganami. Yenhlupha nje straight. Yeah. Ayi le ndoda lena yathi impendulo yayo ngizoyilungisa la. Sathi hayi khulu I don't think le nto lidlozi. What don't for ake sime ngendaba yamadlozi. Akasiqala siphakamise nomuntu. Yeah. Hayi athi lenkunzi le. Hayi ngaqala ngiyabisa camp. Hey, asimeni njengemadlozi. Ake siqale siphakamise nomuntu. Yeah. Then so ithetha ngamadlozi later on. Yeah. Okay. Hayi le ndoda yenza yamphakamisa mkhulu short to carve ilana story short wamphakamisa waphila. Wow. Wamke sitha. Wow. Kwapha. Power. Yeah, ale nkulu ikhupha nje ubala mnganami. Yeah, wamke sitha. Ukutya ndithi kuwe kwamngangeni kwakubuya kodwa wayikhupha etoilet kodwa ukutya ungeni khona. Sure. Yayive ngisho. Noba sikuphuma amanzi ke. Vele uyambona ukuthi seyidrainekile. Wawunomgqitha mnganami ehlele esitulweni sister wami. Wayesangasabonakala. Itshintshe kwa ikhala. I-complexion. Ayisengiyanga just straight. Hey, yeah. So that was a sad story, bro. But yeah. And I can imagine also the pressure on your side. Le nto ubithetha kanye bana uthwele sister ngasoba uligqirha. Kodwa akwazi unyanga owakho wena and in most of the time abantu nyanga banalonto. Nami nje bana at some point andinayo lonto bana yewafuna ungaligqirha. Kodwa uxakwe kule ufana laba bathi bakwazi ukuwinisa lotho. True. Kodwa kule ngasiwinisa lotho. Wanye wena ukwazi unyanga umuntu abanye uthe wena ungasinyangi type of a thing. I can imagine the pressure xa ujongiwe na abantu bakoni bayaphela. Umzuzawuthi avalwe bayaphela kodwa ukhona. Kodwa hamba uyonyanga wenye amakhaya kwenze njani? Asikizikhe mqhubeka. Yeah. So yeah, wamnyanga wamnceda waphila wamke sitya mkhulu.
Yeah, wamke sitya sekwazi nothetha like namazwi wayethethe waqhawula. Wengakwazi uthetha straight like isentence iphelele. Yo, Wayewaqhawula amazwi because akanamandla. energy. Yes, akanamandla. But sathi simka wabe ethetha kahle esitya esela amanzi sesitophile futhi nokuya etoilet too much because ndiya kwakhe etoilet engekho normal. Yes, engekho normal. Now iswebhayike ke now ndathi hayi zenzeka izinto emhlabeni. Le ndiyaqala uyibona. Yeah, ndiyayiqala uyibona emhlabeni wonke. Ejozini. Kwamhlabeni ngendawo yasedanshini. Hey. Mangaliso lo. Now ndaqala uapproach ke u2+2 ba no. Yendoda amadoda no. Nami ndiyinyangi ndiligqirha ndiyasebenza. Yeah, so I think nami ndinazo problems zami. Yeah, okay. Yeah, ndiyacela ndoda amadoda ukuthi nami okay apho ubona khona noma apho sifuneka silungise khona. Yeah, ulungise ndibe indoda emadodeni because this is my first time to see into enjena. Yeah. Umuntu ufika ofike ngathi athi ngoku right now. Sibe sihambe Ixesha engaka yonke. Straight to the point. Yeah, ndoda amadoda no. Akho ngxaki. Yeah. Akho ngxaki ngiyakwenza indoda emadodeni. Yeah. So dilapha nje ndineziqu zokunyanga. Yeah. Kukho iziqu zonyanga mnganami. Hey. Yakunyangene ngeke uvele nje unyange. Uvele nje unyange ngenxa yebahla. Yes, isiphiwo sikhona mnganami. Leyo umuntu uma singayivelele ngaphandle, isiphiwo fanele ukuthi sibe khona, idlozi fanele ukuthi be khona kuwe, fanele ukuthi uthunywe ngamadlozi, ugayidwe ngidlozi, kodwa kunezinto ezinidi iziqu zokunyanga. Ujule mkhulu. Njenga nto. Xa sizabuza ba yini iziqu. Kodwa ke lalela. Yeah. Yenye topic yenye imini. Yeah. Yenye topic yenye imini. Athola iziqu zonyanga. Kule ndoda le madoda yathi indlela yokunyanga ayikhulula ngendlela esibona ngayo. Yeah, inemigoma nemibandela. Yeah. That's why mnganami ke uzondiva ngithethe isiZulu. Yeah. Uphinde futhi undive ngithethe isiXhosa. Yeah, ziziqu. Okay. Zokunyanga. Iziqu zokunyanga. Because uma unyanga noma unceda abantu noba uligqirha lesintu kwahlukahlukene ngoba kunemimoya ethile. For example, yeah, okay. Lanto yenzeka kusisi wami. Ndarealize uba ngabana eziziqu zokunyanga ngandinazo. Ngangasafikelela kwamhlabele ngayo. Guaranteed lonto. Ngazange desifikelele kwamhlabele ngayo. Ngena kwazi umelapha ngokwami. Because kunemimoya. Imimoya ke iyashiyana. Just like levels. Ku level 1, ku level 2, ku level 3, 4 and 5. Uma umdala kunjalo. Une level. Ungakwazi mnganami ube ligqirha. Ube ku level yomoya umdala ongakwazi uyinyanga. Yo. Yeah. No. Hey, ke. Yeah. Inyaniso fanele ibekwe nje nqa. Yo. Abanye badla ngathi amandla awalingani. Iphuma phela. Ikuthi amandla awalingani. Siziqu zokunyanga ezo. Kahle la. Siziqu zokwenyanga ezo. Yeke le nomadoda nezondiva ndithethe isiZulu. Nendive futhi ndisesiXhoseni. IsiXhosa ngoba vele ngimXhosa ngizelele emaXhoseni. Yonke into yami ngiyenze emaXhoseni. Kodwa induku zokwenyanga neziqu zokume ekunyangeni ngokuphelele noba indoda emadodeni. Disifumene kwaZulu. Kahle la. Yazokala. Disifumene kwaZulu.
Ketlalam. And you know what? The one thing that I love about your journey is that yeah, when I'm like I always say I'm all about Pan-Africanism. Yeah. Anything that seeks to unite or that kind of shows ukuthi ama-Africa siyinto enye okanye singabantu abanye. Yes. You know, I always vouch for it. Yabo. Umzekelo uyabona nangoku bebezathi abanye okanye bakhona nabatshoyo nangoku bana njani uligqirha lesixhosa ndihambe ndiyoqabela apha emazulwini. Yet you forget that eyona nto that makes us thina is that singabantu anye bubuntu more than anything else. That's what defines us more than our tribes. Yes. You know, ekugqibeleni singabantu abanye kuyo yonke loo nto you feel me? Yiyo loo nto ndithanda la term ethi mna isintu more than kuthiwe isiko okanye isixhosa okanye isiZulu okanye isitswana okanye isiswazi whatever. But sithi senza isintu because isintu ndinayo into ethi uba siveza into yokuthi kahle kahle singabantu okanye senza ubuntu type of thing. And then ubuntu ke ngoku or rather isintu ibe into ebonisa ubuntu. No, ndiyakuva mhlobo wami, ndiyakuva. Yabona loo nto leyo eyona nto evalela abantu eKG. Mna ndingathi yi-prison leyo. That's a prison. Uba uthi wena ngenxa yoba uligqirha lesixhosa. Uthi awukwazi uya kwaZulu uyofuna ulwazi. Lulwazi olu. You are sharing ulwazi. No. Ayikho into onoyazi wedwa. Knowledge ufana kuyifunde kwabanye abantu. Nisharishalana ulwazi. Umzekelo, ikhona into oyaziyo umhlekazi. Okay. Engayaziyo. Ikhona into endiyaziyo oyaziyo. Sharing. Ulwazi. Uzoba indoda emadodeni. And that's how we grow, eh? Ayikho enye indlela. Indlela yokukhula kukuphuma ngaphandle. Kukuphuma ngaphandle. Dibane nabantu. Bendibawela ubuye mkhulu mna. Andiyazi noba siyavumeleka uba singabuza apha. Okay. Kwesi siqendu sokuqala. Apha kweziqu sobugqirha. Ukujule kahle mkhulu. Okay. Ucacisa iziqu ezi. Kahle. Yini iziqu sobugqirha? Okay. Nomnganami ndicela siyibuyele leyo, ne? Ngicela siyibuyele ngoba ijule kakhulu. Ijule ngalendlela kufanele ukuthi ndicacise kakuhle. Qala xa sithatha ngeziqu singaqala siqale nakule ndoda. Okay. Okokuqala. Yabo? Asikhuluma iziqu. You're juggling. This is not a jug. Ngicela ivazi. Ketla. Ngicela ivazi nje. No, this is not a jug. It's nice. Okay. And attractive. Indoda emadoda attractive. And iyathandeka. Okay. Okay. Now, sasithi thina like nzamani lambe ndibuyele ku-Eastern Cape mnganami. Okay. Eastern Cape thina ulwazi I think siligqwethela most of the time. Izinto asinikwanga mphambili wesandla kuzo ixesha elininzi. Umzekelo, yabona le nto thina sasithi liselwa. Sasithi liselwa eli and iselwa belong to amasi. Ubisi. Kuze lijike libe ngamasi amnandi. Okay. Iselwa kwakusengwa amasi. Kugalelwe ibisi, xa kusengiwe enkomeni, kugalelwe ibisini, libekwe, livalwe, then exesheni izawujika. Libe ngamasi anqumbulula amnandi. Now, ayikho njalo. Akugalelwa bisa. All right. Akugalelwa bisa. Apha sithi sisigubhu esi. Sisigubhu lesi. Okay. For another day. Yeah. You know, I was about to say that as well, Kitlambana. I feel like we could wrap up this one because
dinento ethi mhlambi namhlanje besisayivula besisamkela abahlali musamkela nathi la dabulela kahle ndindwebile namxolela siyayivula si-introduce nomshayewezitha kwabangamazi now at least they have an idea of ubani umshayewezitha yini and obviously uchaba luthu ixesha kehle we can't cover everything ngexesha eliyi-1 this episode sifuna noyenza bende kakhulu badinwe yabo I think we have covered the areas of no pasivula the opening, the introduction and the welcoming of everyone onto the show and so forth. So lastly oh that's kind of literal lastly but anyways befuna ukuthi okay no technical lastly mina ndingathi nje umshayiwezitha ligama lesulu ligama lesulu enathiwa ngayo ngudokotela ngoba ukhuluma isulu vele amagama esiXhosa akawazi kahle whereas ke ndimtrainer kwamanye namanye ngoba saphina ke sangamangane to ijini yami so umshayiwezitha wathi mayinikeze ligama wathi izitha mfana wami eziphinde zikwahlula uphinda uhlule zogoba phansi kwephiko lakho zawuguqa ngedolo ezinye ucele ukuthi indlela iphi kahle yes sir watsho kanjalo mayinikezele igama ngoba angikhali kwezingqinamba zezitha zentshaba ngokwesiXhosa angikhali kwezintshaba eziningi wathi mfana womdamuhla nje siyaqhubeka zawuguqa phansi kwakho so igama lethi Mshayiwezitha iligama lokwahlula yona nomna kwizibongo zami zezami ezo eziwasekhaya zezami ngendlela engafumana ngayo igama lami abathi nginkunzi ikhuza uhlaba ungekahla ehlaba ngophundu phansi kuye nodaba hambele emnyama enhlanganhlango hotel ijumu nje lebukhanyela izembe licana kanye acana kabini liyahlola lapho ngihlula inhlaba khehla ngisendaweni yaseqonce njengoba bethilo itolofiyeni ndimile entabeni madoda khehla la mile entabeni nithi sondelane nansi indlela nabubomu ufuna ubuza ngabuza ufuna uqonda ngaqonda apho ngacicela ngakhona singakwazi umtyelisela kodwa xa ufuna ukunyangwa noma uncedwa ngento ezipersonal yes asikwazi ukukhupha zonke to imedia ngibambe ecaleni 67 94 number yakho leyo ke 570 okay number yami leyo hayiphinde ke la 067 94 69 570 fumane lo number njalo hoqo ngo-6 ekseni ngiyafumaneka uyoma ngo-4 late yavuka kakhulu kakhulu mngana wami ayavuka inyanga kakhulu asilali Shayizitha nali igama lami letho nje Shayizitha kahle lami sokunemini ekseni nje xukuku so kahle mkhulu la kule channel ithi into sibuyisela abantu embo mnganami sibuyisela abantu ebuntwini babo sizama ukuphendula imibuzo exakileyo ngakumbi kulutsha mnganami bomkhulu ngakumbi kulutsha yes andithi abantu abakhulu abanazo ingqinamba kodwa ulutsha luxakekile ulutsha lifuna ukwazi ulutsha linemibuzo sometimes engaphendulekiyo sometimes abuze kwasemzalini umzalana akwazi ukuphendula you know so phambukile mkhulu yes phambukile and add on that you know ngomnya wabo mna into yobana hey andiva into yenu khehla ngithetha ngamanyanga into wafileyo idolo you know nithetha ngokunyanga yini minyaka kanjani ithini kahle le ndaba and also on top of it
Just look at your appearance umhle by the way Khehla. Hey. Hey, joga ikile. Kaloku inyanga esiziqheleyo thina siyaqaba. Sinqoba amafele. Yeah. Wena unxiba kaningi I'm clean as uphethe ivasi ka. Koko le vasi. ayifuna ukukhuluma ngalo nto. Yeah mnganami I think sizoyapho. Yeah. Why I'm dressed like this? Yeah. Kuthe ndinxibe ngohlobo whereas ndiyinyangi whereas ngeligqirha lesintu andiqabanga nxiba ngantsimba nxiba ngantoni. Yeah, I think sizoya apho mnganami. Just uba ndizama uveza ngokuba le nto ayikho sekunxibeni. Le nto ayikho sentsimbini. Le nto ayikho sefeleni. Yazi mina ndikwazi uba ngothuka. Xa sesizawube izakho. So not as such ku-wrong unxiba intsimbi. Yeah. Not as such ku-wrong ukuqaba. Yeah. Not as such ku-wrong unxiba imfele. But ndithi le nto ayikho segazini. Hey, yabe nithanjeni. Khehla. Yeah. Khehla basivalena ngeke. Yeah. Itsho kanjalo. Asivalena. I think abantu babavile and yeah, another thing, baxelele Khehla, like, comment, Yeah. Subscribe. Kwi-channel yami Dr. Mshayiwezitha. Subscribe. Comment. Ngizokulandela kuma-comment. Ask questions, guys. Yeah. That's what we're here for. Yeah. Ngilapha ngaloo nto. Yeah. Ngilapha ngaloo nto ndiniqondisa apho ndingaqondi khona. Yeah. Ndifundisa apho ndikwazi khona ufundisa. Okwaziyo uba nendlebe evayo amamele ave. Subscribe, like, share this video. Share this video to another person. Friends, family, colleagues, alles. Konke. Yeah. Share nezitha zakho futhi. Go to ungazoyika. Uyazoyika. Lastly, ukoyika it's a disease. Ukoyika it's a disease. Yeah. Sisifo esinzima ukoyika. Siyabuya Khehla. Yeah. Follow my comment ndiyathanda. Yeah, masenethole kuni nonke. Ukwanda kwaliwa umthakathi. Ndithi ke mina ke ayikho inkomo yobuthongo. Sohlala phansi enqaba. Yelela uba. Yeah. Phumela uba. Yebo. Khehla, sorry, just to add. I-questions zabo basifake pha kwi-comments. Comment sections. Bakani pha i-questions. Khehla uzazifunda iza questions zenu. Siziphendule up. So kwi-episode elandelayo. Xelela uchomi, xelela ubani, xelela ubaby, xelela ushubile. Mshayiwezitha is in the building, baby. Mshayiwezitha in the building. Yeah, we are out. Peace. Yeah, my Khehla.